kantor ya. Iya. Tempat Mikir aja. Dan tambah. Iya, masa? Sabi. Hmm. Oring ah. Ambil te itren ya, tapi sama dulu. Lagi cari janda guys. Ini mantan perawat gagak di Manggis. Cawan deh. Oh, bintang boneka. Ini perawat bocil guys. Nyaman satria guys. Yang tak tahu man ki sokuk guys. Apa nang kon sak pro ah? Kalau di jero. Hah? Di ide mau tak wajan. Kan mungkin kita mau tak wajan. Ada apa? Masa deh.
Langsung. Bocil itu bocil.